سلام تختاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنايو لمون كم وتروا قداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا سام وداتنا ازما دم سانا كتصنحوا بخبرنا قدمكم لايك مقبار شير مقبار كم وترو نزخ اخر مجمريا كن ابته جزء لو كنتات كنحلفينا بزح زقرم كسمعيهم. Military is sending thousands of additional Marines and sailors to the Middle East. This comes just a day after President Trump said this about deploying more troops to the region. No, I'm not putting troops anywhere. If I were, I certainly wouldn't tell you, but I'm not putting troops. It also comes just hours after President Trump shared on Truth Social that the fight to stop nuclear-powered Iran is, quote, militarily won. CNN national security reporter Haley Britsky joins us now. Haley, what's the latest? What are you learning? Yeah, so Boris, we're learning that the 11th Marine Expeditionary Unit انتايوم زبل زلو دونالد ترامب بزح وتحضراو عقمي نابت جنبارات يقرب كم زلون يدالو كم زلون يزرب زلون زي مالتها مالتيو دونالد ترامب ناي أجار كوينات نخجبر يدالو كم زلو زرقي ملكتيو زي دما بزيك العالم تي زلو كنتاتنا اسكاليشن ويون تي زرق زلو كنتاتنا كلمة عزن خيديو I don't know بخماي كنردو نخلون قرب كبد زبالندي تقداي مغنياتو زقراجو حبريتاون يزهب زلو تي بريزنت زبلو زلو ورايوت حنت كريكم دلي زلهم أبزي تاريخهم As a fierce حنتي زربال لابزن هي وتحدراو كنت هازبلو ولوجيستيكس does not lie يبلو ويون تي تقبرو زلخا من كسقاسنا سراويت نسيز قددا كام موداتا أبز حلفة وان بزو سراويتنا أمريكا ناب إيران قصو يسقعلو أبز بحلو زنبري اتزن كساق زلو سراويت نسي قددوم نيكس وقن قبرو دي ما يقبرو نزبل بخوميهم زبلش وانيرا مهنياتو بزو لوجيستيكس تان كساق ستلغا سقمت نخط وسد قددا كايو مهنياتو لوجيستيكس معاد كنزب وسدن صغيركا كتنكساقسو زقد سلازي كوني سلازي حجون انتخوني ناي إقرنيا ناي تكوينات كاب نفرتم مسايلاتن ناب أجار كوينات كغيروا خمس غلو زر ملكت عليهم زولو زلو and this is going to be another nightmare مغنياتو أمريكا أبزقو دايزي قليل زي كونه بدهو كقاتما كم زخوني بزحات كيلاتات كزاربو كنسمعنا دونالد ترامب دما نزغي قبر خلو درو ناتو popularity ويون تقبالنت مريتي زبيت زلو مريت زبيت له سلازي نابز قصو كخيت أبز فتنولو انتاي كخون كم زخل نابيك بتصح كم زخل تكونتات نمجنزابو كبدا مثلا نعم انتاي يمزبلو زلو قد منزي مقبارهم انتاي كقبرو مخانم انتا عينت مقصاصات يقبرو له كريكمي مغنياتو باقار سراويت كتو تغينهم مجمريا كقبرو زلوهم كنسمع اسكي who are using Apaches to handle one-way attack drones. All right, what General King is talking about there are the weapons of war, and they've been initiated in this fight. The A-10 Warthog. They've been trying to retire this plane for 20 years, and she keeps coming back because she flies slow, but she can take it and she can maneuver into different areas, all right? Deployed for 50 years. It's the only U.S. aircraft designed solely for close air support during the Iraq War and during Afghanistan. That was a tank hunter during that Iraq War. This the Apache helicopter can fly up to 170 miles an hour. What that might tell a military observer is that if you're flying helicopters in the Warthog going after missile sites and gunboats on behalf of the Iranians, you feel pretty good about your air cover, and you feel pretty good about not taking a lot of fire from the ground. And with that, let's go on over here to the map and show you the area of concern. It has been topic one all week, right? The Strait of Hormuz, at its widest point, it's only 24 miles. هجي انتايو زبل زلون طريقهم زتقملو زلو نفرتي كابتن رققت نفرت زنبرا ناب زن عبيز بلا قد تحتي لندما نت علاماتنا رعايا جلاب ديوم مراخب ديوم زخونة يكون مقصاصات أبتقما قم بحري ناي إيران كدب دباز خلايهم زتقم زلو زد ما انتايو زلهم زبلو زلو نايتي حدقا ناي اير ديفنس سيستم ناي إيران تسقاتنا قدلس لزغده تحتي لن كهرما زخلا أجن أبرتعن كانت تسألها كهرما زخلا زبلون ويون زبلو تاكتيك ناي كوينات يوم زتقام زلو زخا حجون انتخونه مستزب بحال زلو ناي أجار سراويت كقبرو وزغولو مسوك خيد زخل سلتيهم زبلو زلو جاي تكوينات ناب كالب خيدن بر ناب مودا أجزء خيد زخلو المنجد يلن زك بحال كلو دونالد ترامب لما تابعي متيو حدا فلوي زخونه مجلسون هيبلو نتكوينات نتايك قبرو كم زدلي سلزي أمريكا دونالد ترامب كل عينات مسارح يد في التنزلو أو تكوينات مالتيو إذا كوينات زي
ካብ መጠን ንላዕሊ ክቡር ኩናት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዋጋ ኣዝዩ ክቡር ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ድሮ ኣብ ክልተ ኣብ 22 መዓልቲ 21 መዓልቲ ልዕሊ 25 26 ቢልዮን ኣጥፍዮም ኣለዉ ስጥራይ ግን ኣይኮነን ድሮ ልዕሊ 200 ቢልዮን ገንዘብ ሕቶ ከቕርቡ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ እቲ ኩናት እንተወሓደ ንሓደ 5-6 ወርሒ ክቕፅል ገምጋም ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ኪሎታት ከም ዝብልዎ ዘሎ ስቂሉ ይኮንን ክንዲ ባጀት ክሓትት ዝዳለ ዘሎ እዚ ኸዓ እንታይ ዘርእየካ ንኢራን ኣብ ሓፂር ግዜ ክስዕርዋ መደብ ከም ዘይብሎምን ወላ እውን ናብቲ ባይታ ክመፁ እንተኮይኖም ቀልጢፉ ክውዳእ ዝኽእል ኩናት ከም ዘየለን እዚ ድማ ንክትዕቅኖ ዘይትኽእል ዳሜጅስ ዕንወት ከውርድ ከም ዝኾነ ኢና ንግንዘብ ዘለና ሜይቢ ኣብ ሊብያ ንዛረቦ ዘለና ሜይቢ ኣብ ኢራቅ ንዛረቦ ዘለና ዛንታ ካብ ዝገደደ ጥፍኣት ዕንወት ሜይቢ ቃዛ ዝረኣናዮ ኢራን ካብኡ ዝገደደ ክገብርዋ ክእሉ እዮም ስለምንታይ እቲ ምድብዳብ ዓቕሚ ኣለዎም እዩ ኣብኡ ዘጠራጥር ኣይኮነን ምድብዳብ ይኽእሉ እዮም ኩናት እዮም ክዕወቱ ዘይክእሉ ዓወት ናይቲ ዕላማኦም እዮም ክረኽቡ ዘይክእሉ እምበር ምድብዳብ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ን40 ዓመት ነተንያሁ ዝተመነዮ ስለ ዝኾነ ኮምፕሊትሊ ዲስፈንክሽናል እቲ ሃገር ፋሕብትናትዎ ተተኻኢሉ ካብ ሊብያ እውን ዝገደደ ንምግባር እዩ ምክንያቱ ካብ ኢራናውያን ስጋት ስለ ዘለዎ ስለዚ ነቲ ዘዝረኸቦ ድማ ብውሕዱ ሓደ 53 ዓመት ንድሕሪት ክመልሰለኒ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ናብቲ ዝደልዮ ዝነበረ ክበፅሕ ስለ ዘይከኣለ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ከምታ ናይ ቬኔዙዌላ ገይሩ ስርዓት ቀይሩ ንዑ ዘገልግሎ መጋበርያ ገይሩ ክቕፅል ይመደብ ነይሩ እሱ ይሰለጠን ስለዚ ሕጂ ናብቲ ኔዋይ ገፅ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ገማግም ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈት ስለ ዘይከኣለ እንታይ ገብር ዝፍትን ዘሎ ነቲ ገማግም እናደብደበ ኮንዶኾን ይኸፍቶ ኸውን ይብል ኣሎ ምስ ኤውሮጳውያንን ምስ ኔቶን ዝገብሮ ዘሎ ባሲ ፅንሕ ከርእየኩም እየ ብሰንኪ እዚ ጉዳይ እዚ በዚ ድብድቦ ዘሎ ዝፍታሕ ፀገም ከም ዘየለ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ ኣሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ወይ እውን ናይ ተስፋ ቁርፀት ዝገብርዎ ዘለዉ እምበር ብከምዚ መንገዲ ክውዳእ ከም ዘይክእል ይርድኦም ኣሎ በት ገይን ሰራዊት ድመፁ ዘለዉ እንተወሓዱ እውን መንከስ ክገብረሎም ክኽእል ኣለዎ ነቲ ኣብ ቅድሚ ግንባር ክኸውን ዝኽእል ዝበሎ ክሓርም ክኽእል ኣለዎ Again, to the southern coastline of Iran, it continues to take a lot of hits. That's the focus right now on behalf of the Americans and the Israelis. What else do we have here? There's a lot on this map, okay? These are the targets of energy on behalf of Israel, Saudi Arabia. Look at this. There's a missile aimed at Haifa yesterday. There was an Iranian drone that went after a refinery in Saudi Arabia. You know what's going on in Kuwait, Qatar, the industrial city there, and also these gas facilities. كم تري وزلهم بزح يرم كم زلوا بوجنهم إيران وين بزح بوتات تحرم كم زلا واحد أقل يودما كابنا أمريكا تثبيت وضعي أبزخون بوتاتون تحرمهم كم زلا يزن كرزلو إذا مالتي كابنا أمريكا تثبيت وضعي أنتي كتحرمهم تخل كم تنساتهم أبزعنا يسوم كريو خازف التنزلو ذي كونه there was this thing هذا breaking news كوي نزلو هج مالتي إيران ودي آية مسائلات في نهاية يقولوا له no أكاب إذا سلزرايوا كاب إيران استبقى ميسايل أب لويس غارسيا زبال عبيت نفرتنا أمريكا ويون عبيت جيتاتنا أمريكا كاب زبوتازيان زبقى سازلوا 15 كيلومتر كاب إيران زرحاق بوتايو 15 كيلومتر وخلا زر 15 كيلومتر كاب إيران أوروبايو جرمن فرنسايو لذي 15 كيلومتر رحيقو أبزلو دسيتناي لويس غارسيا زبال كابوي كابت بيزيوم زبقى سنيرم كلتا باليستيك ميسايل ناي إيران أبز بوتاز هاريم الله لذي the Islamic Republic of Iran just deployed the UK and USA occupation base na UK ناي American base زلو بزي Diego Garcia sorry Diego Garcia زبال at distance around 5,000 kilometer 15 kilometer كيدو كهرم زغل ميسايل تكويشة مالتي proof of concept Iran's ICBM زغا international intercontinental ballistic missile ناتا مالتي can destroy bases in Europe where so نبي أوروبا أنت تكويشة ما العمون كهرمهم زغلو يزنقر زلو سلزي ازي حركاتي زقرم في السامي إيران تداخي ما ودي غاية زلو ويا بلان أبزلو زلو ويتسكن 15 كيلومتر كيدو كهرم زغل نينا داخم دمسيسكم دمسيسنا 900 ميسايلاتهم تولد لهم دا اكزاكتلي انتي خم دمسيسكم نزبل حتوتات قر زبليو اجين بتدغاغامي نا امريكا قر زبل دونالد ترامب دما دسم بتكونتاتنا نرزلنا اب كبابي ماكلاي مبراق كون كله اب بزح بوتاتات يهرمهم زلون اتي مرحنا يتهاجر دما حدش ملقت نغير له او دامت سلازي نبرنا بايران
Supreme Leader ዝሃቦ መልእክቲ ክንሰምዕ In Kuwait City, the White House in Washington and in Tehran. Let's begin with Al Jazeera's Ali Hashim, who's in the Iranian capital. So, Ali, Iran's Supreme Leader, Mujtaba Khamenei, addressed the nation today. Tell us more about what he said. Well, Mujtaba Khamenei's second major statement since he was elected as a new Supreme Leader for Iran was at the occasion of the Iranian New Year, the Nowruz. And given the occasion, it was mainly internal, highlighted the periods that Iran went through in the past year, from the war in June 2025 to the internal strife January 2026, and now the current war. It was clear that he, through this message, wanted to maintain a kind of an ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ስፕሪም ሊደር ናይ ኢራን መልእኽቲ ናይ ሓድሽ ዓመት እዩ ነይሩ ናይ ኢራን ሓድሽ ዓመት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሓድሽ ዓመት መልእኽቲ ዝሃበ ብርግፅ እቲ ዘለዎ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ይኹን እስራኤል መይትዩ ወይ እውን ሰንኪሉ ዘሎ እንተዝኸውን እንተዝህሉ ነይሩ ምተረኣየ ነይሩ ገለገለ ዝብል ኢራን መራሒ የብላን ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ግደ ሓቂ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ህዝቢ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ኣብ ጎኒ ህዝቡ ከም ዘለዎን ምስቲ ኩሉ ዘለዎም ኩናት ድማ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ሓድሽ ዓመት ናቶም ሴሌብሬሽን ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ዝተዳህለ ህዝቢ ወይ እውን ፋሕፋሕ ዝበለ ህዝቢ ኣይመስልን ምስቲ ንሕና ንሰምዖ ዘለና ደረጃ ናይቲ ኩናት ብማዕዶ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ኩነታት ነቲ ህዝቢ ኢራን አንጻር እቲ መንግስቲ ደይኮነ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ከም ዝኸውን ይገብሮ ከም ዘለ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዓቕሊ ፅበት ፈጢሩሎም ዘሎ እዩ ወታደራዊ ኩነታት ከምቲ ዝድለ ዓወት ይረኽቡ የለውን ኣብ ባይታ ድማ ትገደደ ከምኡ እቲ ህዝቢ ይለዓል የለን ማለት እዩ To talk to, surely that's a direct consequence of the strategy that the US and Israel are pursuing right now. Yeah, that's right. The U.S. president early on in this conflict had said that the United States is talking with Iran, but they aren't ready to make a deal to end the war. Now what we're hearing is that there's no one to talk to because no partner or counterpart exists. Why is the U.S. president saying this? Well, he's really signaling two things. Number one, he is making the justification to the American public and the world for continued military action because there is no one else to negotiate with. But he's also framing the war as being successful, at least in his mind, because the leadership structure in Iran is gone. Take a listen to what the U.S. president had to say. They don't know what's happening. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Their anti-aircraft is all gone. It's all gone. Their radar is all gone. Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ completely contradiction ዘረባ ናቱ ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ እናተቀያየረ ዝኸይድ ዘሎ መርገፂ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መራሕቲ ናቶም ብምሎም ኣሊናዮም ኢና እቶም ቀዳሞት መራሕቲ ራድዮ ይኹኑ ድሕሪዮም ዝነበሩ መራሕቲ ኣሊናዮም ሳልሳይ ዝነበሩ መራሕቲ ኣሊናዮም ስለዚ መራሒ የብሎም ይብላ ኣሎ ኦኬ መራሒ ዘይብለን ጥሪት እንታይ ከም ዝኾና ንፈልጥ ኢና ወትወት ኣብ ኢራን ንሪኦ ዘለና ግን መራሒ ዘይብሉ ወይ እውን ናይ መርሕነት ፀገም ዘሎ ውግእ ንርኢ ኣለና ምን ሂ ኖውስ ዳት ወሽመት ሓረሙስ ክትጥቀመሉ ከምዘይ ትኽእል ገይሮም ዓፂዮም ካለው ቁጠባ ናይ ዓለም ድማ እቲ ዝኸፈ ሽግር ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ብሕጂ ኢኻ ክመፅእ እቲ ናይ ቁጠባ ሽግር ብፍላይ ንኤሮፓ ወላ እውን ኣሜሪካ ዘለኹም ትሪእዎ ኣለኹም ትመናብሮ ከመይ ኢሉ ክበላሾ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ዝበፅሐ ንብረትካ ካብ ኤስያ እዩ ዝመፅእ ኣብ ኣፍሪካ ድማ እቲ ዝኸፈ ጥሜት ከጋጥም ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ይስተራና እዩ እቲ ድኹዒ ብዙሕ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ድኹዒ ካብ ዘና ማእከላዊ ምብራቕ እዩ ዝመፅእ ነይሩ ስለዚ እሱ ጠቕላላ ተዓፂሉ ይሰርሑ ኣለውን እቲ ወቅቲ ድማ ግዜ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ክራማት ዝኣቱ ዘሎ ግዜ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ፀገም ክረአ ከም ዝኽእል ዝነገር ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሰብኣይ ድማ ኩሉ ነገር ቀቲልና ኔቪ ናቶም የለ ገለ የለ ኔቪ ናቶም እንተዘየለስ እንተወሓደ ወሽመት ሓርቡዝ ንክትቋፅራ ይምኸበለካ ነይሩ በት ጌን ላይንግ ኣዘ ስትራቴጂ ሕጂ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትዋጋእ ዘለኻ ድሕሪ ኩሉ ደየለ ኮይኑ እንታይ ኢሎሞ እንታይ ክብል እዩ መራሕቲ ቀቲለ ሚሳኤላቶም ካልእ ኩሉ ኣዳኺመ ይብላ ኣሎ ቲፒካሊ ከምዚያ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ሓደ ኣሜሪካዊ እንታይ ትብሎ ምንታይ ትገብር ኣለኻ ውዳ ዘይትመለስ እንድሕር ተዓዊትካ ኮይንካ ኢኻ ትብሎ ስለዚ ኮምፕሊት ኮንትራዲክሽንስ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ኢና ክንብሎ ንኽእል ዓብ ፀገም ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዘረባ ወይ እውን ብምትላል ክወፃእ ዝኽእል እዩ ዝመስሎ ዘሎ ውልቲ እቲ ኩናት ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ኣይኮነን ዘሎ ኣብዚ እውን ካልእ ሪፖርት ክበኩም
3 of the West Asia war is ending. It was a dangerous and escalatory week. We saw gas fields on fire. We saw missiles slamming into central Israel. We saw senior Iranian leaders being assassinated and soldiers marching into southern Lebanon. The question is, what comes next? What will week 4 look like? We are seeing contradictory signals. In public, both Israel and the US are projecting confidence. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke overnight. He said Iran's missiles have been decimated, and he claims that the war will end sooner than we think. እጂ ከም ትድሪዎ ዘለኹም እቲ ኩናት ክውድእ ከም ዝኽእልን ኣብ ተደጋጋሚ ክልቲኦም እስራኤልን ኣሜሪካን ብዙሕ ዓወታት ይጎናፀፉ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ባይ ዘ ወይ እታ ትሪእዋ ዘለኹም ነፋሪት F35 ኣብ ርግፅ ከም ተሃርመት እዩ ዝንገር ዘሎ ዓብዪ መዛረባ ርእሲ ድማ ኮይኑ ኣሎ እታ ዝዓብየት ዝተኣመኑላ ዝነበሩ ነፋሪት ብምህራማ ዓብዪ ስምባደ ፈጢሩ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድሊ ነተንያሁ እቲ ኩናት ክንውድኦ ከም ንኽእል ካብቲ ንስኹም ትሓስብዎ ንላዕሊ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክንውድኦ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኩናት ክትውድኦ እናመደብካ ከለካ ሰራዊት እትእትወሉ ምክንያት የብልካን እንዳ ኩናት ዝውድእ ሓይሊ ድማ ከምዚ ገይሩ ዓለም ሃገራት ኣይመቃፀለን ነይሩ ስለዚ ኣሚን ክልቲኦም ማስተር ፉልስ ብሓሶትን ብምትላልን ሊቃውንቲ ስለ ዝኾኑ ተመሊስካ ነቲ ናቶም ዝብልዎ ዘሎ ክትዛረበሉ ክብድ ዝበለ እዩ ስለዚ ኣጋይን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግንዛብ ዝኣክል ጥራይና ንርኢ ዘለና ነተንያሁ ይፍክር ኣሎ ግን will be ending soon, but if you look at the battlefield, that does not seem to be the case. Iran is still firing missiles and drones. Overnight, they launched around 6 waves at Israel. Thousands of Israelis had to rush into bunkers, plus the oil refinery at Haifa was hit. Take a look. ስለዚ ነተንያሁ ክፍክር ይፍትን ወይ ንኹሉ ካብ ተቆፃፀሩ ክዛረብ ይፍትን ኢራን ድማ ብተግባር ተርኢ ማለት እዩ ከከይዳ ናይ ነዳዲ ቦታኦም በሎ ናይ ካልእ ቦታታት ኣብ ገለገሊኡ ንሪኦ ዘለና ቪድዮታት ናይ እስራኤል በቃ ናብ ቃዛ ገጾም እዮም ዝቕይርዎም ዘለዉ ስለዚ እዚ እውን ናይ ኢራን ሓይሊ ዘርኢ ዋላ እኳ ኣብዚ ሕጂ ቁርብ ትለይ ዝተሓረመ ቦታ የርእዩና እንተለዉ ኣብ ሪያሊቲ ብዙሕ እዩ ዝህረም ዘሎ Were also reported in the Gulf. Bahrain, Kuwait, the UAE and Saudi Arabia reported drones and missiles. Most of them were intercepted. But Iran's major success came over its own airspace. Yesterday, a US F-35 fighter jet was flying over Iran. It was hit by Iranian fire. Tehran has released footage of the strike. Take a look at this. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ነዚያ ክሓርምዋ ከለዉ ድሮ ኣብዚያ ሰዓት እዚኣ ነዚ ቪድዮ ንገብረሉ ዘለና 16 ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ታሪመን ኣለዉ 16 ኩላተን ግን እንታይ ይብልሉ ኣሜሪካ ባዕለን እየን ወዲቐን ተሓንኩይለን እየን ተጋጊየን እየን ቴክኒካዊ ፀገም ኣጋጢሞን ይብሉ ኣለዉ 16 ነፈርቲ ተቃፂለን ኣለዋ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር this a big step ንኣሜሪካ ካብ ኣሜሪካ ከምዚ ስዕረት ዘገርም እዩ It's not clear if this video is authentic, but this is what the Iranian regime is circulating. They've released this video. And what happened to the jet, the F-35? It made an emergency landing at an American base in the region. According to the US military, the pilot is safe and sound. Nonetheless, this is a big deal. ሰምዖም ኣለኹም እቲ ሪፖርት ናታ እታ ቪድዮ ናይ ኢራንሲ ኦተንቲክ ምዃና ሹር ኣይኮናን ትብል ናይ ኣሜሪካ ዝሃረምዎ ከተውፅእ ከላ ግን ሓቂ ገይራ ሪፖርት ገብር ትሪኦ ኣለኹም እቲ ዳብል ስታንዳርድ ዝበሃል ኢራን ተሃርሞ ነገር ክኸውን ከሎ ርግፀኛ ኣይኮናን ክብሉ እዮም ዝመርፁ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ተስእሉ ተኮይኑ ግን ፐርፌክት ሓቂ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣጋይን እቲ ባያስ ኣብ ሚድያ ዘሎ ንኣብነት እንጂ ካብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኤሮጳ ትፅበየኻ ከምዚ ህንዳውያን ግን ስለምንታይ ከምኾኑ ኣሎ ምክንያቱ ናይ እስራኤል መጋበርያ ኮይኖም እዮም ካብ እስራኤል ኣፅዋር ክገዝኡ ይደልዩ ስለ ዘለዉ በቃ ንእስራኤል ምውዳስ ይኮይንዎም ዘሎ ከመይ ጌርካ ንእስራኤል ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ክትውድስ ትኽእል ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ድሓኖተው ኢራን ድማ ስለ ዝፈለጥዎም ነዳዲ ቅርቀብ ኣቢሎም ሒዞም ኣለዉ ቁጠባ ናቶም ክርክመሸሎም ቁሩብ ተሪፉሎም ምክንያቱ ብዙሕ ነዳድን ጋዝን ይወስድዮም ካልኣይ ድማ ካብዘን ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ረብሓይ ዘለዎም ሰብ እንዲ ማለት እዩ ብዙሕ ህዝቦም ኣብዩ ዝነብር ስለዚ እቲ ኩናት እስራኤል ትገብሮ ዘላ ንዑ ክሽፍን ትፍትን ተለኻ ደን ዋጋ ድማ ትኸፍለሉ እቶም ካልኦት ህንዳውያን ድማ እዚ ሞዲ መሓመድ እዚ ናሬንድራ ሞዲ ዝበሃል ነዛ ህንዲ ዝበሃል ዝተነፀለት ስትራቴጂ ናቱ ሓንሳብ ምስ ኣሜሪካ ክፍቶ ክብል ኣብ ደልሃመት ይኣቱ ሓንሳብ ንቻይና ይቕርቅር ኣለኹ ክብል ክኣቱ ኣብ ኩሉ ሓደጋ ይዝእትዋ ዘሎ ነዚ ሃገር እዮም ዝብሉ ንሱ ነቲ ሃገር ሱፐር ፓወር ክገብራ ይፍትን ኣለኹ ባህላ እዩ ፖሊሲ ናቱ ግን ኣብቲ ከባቢኡ ዘይፍቶ ዳርጋ ካብ ብዙሓት ከም ትፅላእ ዝገበራ ናይ መወዳእታ ውጥቀቱ ድማ መጋበርያ ናይ እስራኤል ክገብራ ይፍትን ምህላው ከም ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ መጋበርያ ናይ እስራኤልን ናይ ኢማራትን ክገብራ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ሃገር ሒዝካ ኣብ ምስ ንኣሽተ ሃገር ቁሽ መድመድ ምባል
ናይ ተነፅሉ ሃገራት ናይ ግብረ እከይ ሃገራት ምስኣተም ኮይኑ ዝያዳ ኣቡ ክስለፍ ይረአ ስለ ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝሕፍር እዮም ዝብልዎ ዘሎ so but the real war ሓቀኛ ኩናት ክትንተን ከሎ ነዚ ይመስል You know, and we made up an interesting graphic or our chart of the escalation levels, and let's throw that up and let viewers take a look at that so they can follow along. Shall we do that? And I want to ask you about right now, what level of escalation are we at? Oh, great. I so appreciate that. Yes. Well, you can see that we've moved from the limited strike. That was the beginning of this idea that we were going to knock out a handful of leaders and the regime would collapse. ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እዚ እቲ ኤስካሌሽን ትራፕ ብሎ ዶናልድ ትራምፕ ተቐርቂሩሉ ዘሎ መንቀራቕሮ እዩ ክጅምር ከሎ ኣብቲ ታሕተዋይ ናይቲ እንታይ ክትብሎ እንታይ ንብሎ ነርና ወደይ መንቀርቀር ናይቲ መንቀርቀር ዝበሃል ወላ ኣይደኖ እቲ ታሕተዋይ ክፋል ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰዓት ክትገብሮ ትኽእል ብርቱዕ መጥቃዕቲ ቡጌርካ ስርዓት ቀይርካ ፖለቲካ ክትቆፃፀር እዩ ነይሩ መደብ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ስቴጅ ኣብ ታሕተወይቲ ዝነበረት እያ ብርቱዕ ዝኾነ ኣብቲ ቅድሚት መጥቃዕቲ ጌርካ ኣሰንቢትካ ስርዓት መቐየር ኣይሰለጠትን ድሕሪኡ unlimited strike limited strike ድሕሪኡ ድማ ድርድ ዝበለ መጥቃዕቲ ጌርካ ድማ ነቲ ትሪፍ ደሎ ሃሪምካ ድማ ከተወድቕ እዩ ነይሩ መደብ ክልቲኡ ታሕተዋይ ደረጃ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝፈተኑ ወይ ኣይሰርሓን ሪታሊየሽን ኢራን ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትህብ ተራእያ ደን ድሕሪኡ ንሳቶም ከበርትዕዎ ናይ ነዳዲ ቦታ ዲናይ ገለ ክሃርም ጀሚሮም ኢራን ድማ ዝበርትዐ መጥቃዕቲ ክትገብር ጀሚራ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይና ዘለና ኣብቲ escalate further ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ክራይሲስ ዘለናሉ ናይ ቁጠባዊ ቅልውላው ናብኡ ገፅና ንቐርብ ኣለና one move step will force them to yield ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ መወዳእታ extended conflict ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘሎ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ናብ ይበፅሕና ኣለና ትላዕለዋይ ደረጃ ኣብቲ ትሕቲኡ ግን ቀሪብና ከም ዘለና እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ again እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሓደ ፅብብ ዝበለ ኩናት ዝብሎ ዝነበረ ናብ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ ድማ ሰራዊት ናቶም ናብኡ ተመፅዩ then it's going to be an all out war ሙሉ ብሙሉ ወታደራት ካሒዝካ ክግበር ዝኽእል ኩናት እዩ ስለዚ እቲ ሰራዊት ናቶም ናብቲ ቦታ ይቕርብ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ወይ እውን እቲ ኔክስት ስቴፕ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይገብር ስለ ዘሎ ናብኡ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ ወታደራዊ ምትእትታው ድማ ናብ ከምዚ ደረጃ ከውድቖም ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እቲ ብካልእ መንገዲ ዝደልዮ ዝነበረ ኩነታት ክርከብ ስለ ዘይከኣለ ብካልእ መንገዲ ክብፅሕ ዝኽእል ዓወት የለን ሕጂ እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ወታደራት ናቶም በብዙሕ መንገዲ ሰራዊት ናብ ቅድሚት የቕርቡ ከም ዘለዉ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ዋላ ንሱ እውን እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ዶናልድ ትራምፕ እውን ባዕሉ ድሮ ክንደይ ሰራዊት ተንቀሳቂሶም ኣለዉ 11 መሪን ኤክስፔዲሽነሪ ዩኒት ዝበሃል ከምኡ ድማ ራፍሊ 4500 መሪንስ and sailors ከምኡ ድማ would bring 2 marine expeditionary units ካልእ ተወሳኺ እውን ስለዚ በሽሓት ዝቁጠር ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ገሊኡ ብኢራቅ ገሊኡ ብመራኸብ ይቐርብ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ነገር ከርኢ ይኽእል እዩ ናይ ባይታ ኩናት ኣብ መሬት ዝግበር ኩናት ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ናይ ወታደራዊ ሸዊት አንተ ንሪኦ ፀናሕና ዓብዪ ወታደራዊ ምትእትታው ዝገብር ዘሎ ምዃኑ ዝነገር ዘሎ ሲ ዓብዪ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክገብር ኣብ ባይታ ዝዳሎ ዘሎ ምዃኑ እናፈለጠ ከሎ ኣብዘን ቀረባ ሰዓታት ድማ ሓድሽ መልእኽቲ ከዓ ኣውፅኡ ኣሎ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገራጮ ድዩ ዋላ ደይ መደዩ ከም ዝገብር ወይ ደኖ ግን ኮንፍሊክቲንግ ሓበሬታ ምውፃእካ ስርሑ እዩ ዝገራጮ ሓበሬታ ምውፃእካ ዳርጋ ስርሑ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኣብዚ ኻ ስምዑ ኢልዎ ዘሎ Second guessing President Trump. Where does he stand tonight? Second guessing for sure, and as you just said, I mean, it looks as though this is the clearest indication yet of an off-ramp. But this is a president who changes his mind sometimes by the minute, who contradicts himself minute by minute, and who also bluffs when he wants to, when he needs to. Look, it's 3 weeks to the evening since Donald Trump surprised everyone and chose that moment when the talks were taking place in Geneva between the Americans and the Iranians. He chose that moment to ditch the talks and to launch military action alongside the Israelis. 3 weeks on, I think we do, as I say, have a clearer indication than any before that he is done with this. Now, is that because he genuinely believes he has achieved all his aims, or is it actually because some of the aims
جنتا يوم زبلو زلو أب ليتست تويت ناتو مالت ليتست كوخن بلاين خلينا أب بدقائق تويت كبر سبيو تكوينات كودو كم زخل زجلس حبريتا دماوتيلو سو علاماتنا نهرب سلازلنا علاماتنا نخنهرب قريبنا سلازلنا نتكوينات ناس ببنايو كن كيدنا زبس زربا التزاري بلو سلازي with respect to the وطرح هذا انتاي فتيبنا لنا بهلاي وطرح هذا completely degrading Iranian missile capabilities لذي أنا إيران ميسايلات أرمي تقلال لا أقدر لنا يبلالو على إنه زيجي نريز لنا كنتات كاليو كمون تي launchers نتن متوكسز بلون علينا أنا لنا يبلالو and قطر خلته destroying Iran's defense industrial base كمدما تينا إندستريا وعمنا إيران دما تقلال دمسيسنا لنا يبلالو سلزي فابريكاتات قال مله دمسي سمو كونو خليهم أبو بزح سلزي دبزلو أبو أي قبرون يوم كتبلا يتخلنها سلسته eliminating their navy and air force including anti-aircraft weaponry كمدما نتي نيف ناتهم حيل بحر ناتهم كمون حيل هير ناتهم توسق دما زخونا ناي صار نفرتي دما وديق نايب لالو نفرتي دما وديق كالو سلزي I don't know what exactly كم يجرك وتصار خلزي أربعة دما never allowing Iran to get even close to nuclear capability كمدما بفتشم تني nuclear كملاس كم زي كل كنقبرهم كنكلال نايب لالو we don't know how this is going to happen وطرح مش دما protecting at the highest level our Middle Eastern allies كمدما بتزلع على درجة نتن مأكلي مبرق مشاركتنا هجرات قطر حدا إسرائيل تهريب سعود عرب قطر إمارات بحرين كويت نابلنا نعم كاخنا بلينا يبلالو I don't know تاي مالوتيو أزجهر وانو جنب حفشة نيزة السلام تحسيو من أبقينا زاتوي إزيا خوينا لا موداتو مالوتيو إسرائيل هذا معلتي حليفنا بسرعة كنت معلت سجير لتكوينات but we see nothing ولا حنتنا progress نهلوتي نايكونات تطون بمبال ويمو بحيلي زغوري يكون كجبر كم زي كل برهيلو لنقوله And the unintended consequences, the global economic consequences, have been so profound and so quick. When he was on the South Lawn an hour or so ago, he said, we've knocked out their Navy, their Air Force, we've knocked out their anti-aircraft, we've knocked out everything, we are roaming free. He then got on board Marine One, flew to Andrews Air Force Base, boarded his plane down to Mar-a-Lago, and while he was on the air, he was on social media, where he said, we are getting very close to meeting our objectives as we consider winding down our great military effort in the Middle East with respect to the terrorist launchers, everything else pertaining to them, that they have destroyed Iran's defense industrial weaponry. Well, that fourth point, the first three, may be true because the military operation has been so huge. The fourth point is the kicker, I guess, where he basically says, the Hormuz Strait, not my problem. Good luck, everyone else. You need to deal with that. He's claiming that American بعكز أقربي عبت تحت انتهي له بزعباتنا وشمت حرموز ملكد حرموز strait will have to be guarded and policed as necessary by other nations نزل أقام كند قلب عن فتيرو بزعبة وشمت حرموز عايز ملكد كده يكونن تدليكم بحر خينكم بوليس ديركم ديكم قال غيركم فتحوه أمريكا زي ملكد يكونن يبل سلزي إزي دم زي بلو حماق فتيرو أقام فتيرو قد باي لك خيد زخلي that's why دمام يوروبان زي ودزن سلز رأيهم أبزا قد داينا إزي سبزي كنعت وين دلنينا بمبال أبيومه زي واتسألنا كنتات سمعنا جو قريفنا خاك هاي سلزغل أبناتو قداياتنا كنقات على دلنا بمبال أوروبا أمس أبيوه زخونة زلو ريخما يخم كتسألالي دليل الله بفلا لن كان دما تعرف جمير الله بلنيتو بقلت كتعرفهم جمير الله President Trump has upped the ante in his long-running dispute with other members of NATO. Writing on Truth Social, the US president called other countries cowards over their conduct towards the war with Iran. Let's have a look at that post in full. He says, without the USA, NATO is a paper tiger. They didn't want to join the fight to stop a nuclear-powered Iran. Now that fight is militarily won, he says, with very little danger for them. They complain about the high oil prices they're forced to pay, but don't want to help open the Strait of Hormuz. A simple military maneuver, he thinks, that is the single reason for the high oil price. So easy for them to do with so little risk. كم تري وزلهم كم يجري تعرفوا معلنا تمنيتو يزي بزي أمريكا تنيتو زبحال ناي ورق أشي من برق ومنقر جلو ويكونن يبلالو بزي أمريكا كالو تحقرات أقام كم زي بلن كيردودو نيتو سي بزي أمريكا شقر يبا ولا حنت تقوم نقر يبلون يبلو بزي أمريكا دمان ساتو مسراشات أقام أي محلو ومن أمريكا أقام تفتر سلازي نا أمريكا حاجة زد ليكا بعلم كم زفترو أقام نخدح انت بعيلين بر أمريكا أنت زي اللوز أقام وني بالكان
أمريكا تتصقم بعلى فتيرة تحجزك تفتنيا تصقم بعلى فتيرة نتصقم نختفتح جنزب كفلني تبلاك من يوكرين استورة خماء نا يوكرين نخجمرو نتي جرمن زتقملو زنبر كابراشا ندادن عنو مبتاخ زغبرتي سلازي نجي قطبا جرمن نعرك كيسوم تصاويتهم نعقتيلهم نجرمن معاد بليونات جنزب أسوار غزيغي ني راشا أمقصال حجزنا بمبال ني أوروبا أبزي وصو شجريت يمالو سلازي تهزبل زلو أوروبايان بحق زحفريهم زخول عبس راح بعلنا سر هنا غلنا بعل زجمرو خيناتيو جبر لنا زبلو زلو من هلن أبو متيوم نتا يشتي تريفازا لنا خي جبروا أزيوم فرهين عطاتهم يخاف عند تطمن يري بلالو سلازي cowards مالت فرحات مالتيو and we will remember that تمناتو دقفت ميديا كم بعد الفوكس تمانتي we will remember زبلكا كنز أوكرانيا نزي زت علمكمنا كنز أوكرانيا يم زبلو زلو قرب ذكروا زبز حزب عالم نسخاتكم نحتفدكم كتباسو كم زدل زي مردويو أتهم قرب رسو زلو أوروبايان دما أمريكان دما ساكن حماق يزم سوتوتنا دباسنا زلو أتومنكو قربنا زغولو مشارفتنا كوننا نزغولو مساعداتهم كباسنا يفتن مهلاو كباسنا يفتن ديكونس يبات خنا مهلاو بحق زحزن ينابل يمزبلو سول زلو دونالد ترامب اتنيتو زبال اب تاريخ كودق تخينو اب زبل دونالد ترامب يكودق and this is what we are witnessing right now. His tweet this morning, I think, is much more about pressuring allies to join the United States in its action against Iran than anything to do with NATO capabilities. In fact, some might suggest that he is now preparing for an exit to pass the problem of the Strait of Hormuz to those allies. If we analyse it very briefly, strategically, not that the President necessarily thinks strategically before he posts on Truth Social, I think it is one about leaning on those allies to protect shipping in the Strait as he tries to find a way out of this war now. It is two, reinforcing his long-running theme that America carries too much of the burden. ስለዚህ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እታ ነታ ኩናት ሓግዙኒ ዝብላ ዘሎ እታ ዕላማ ገይም ምዃና እውን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለምንታይ እንታይ ንብል ፀኒሕና ኣብቲ ቅድሚት ሰራዊት ናቱ ብበዝሒ ናብቲ ቦታ የቕርብ ኣሎ ስለዚ ነታ ወሽመጥ ሓርሙዝ ሓግዙኒ ዝብል ሰራዊት ተንቀሳቂሶምሉ ንምንታይ ክጥቀመላ እዩ ዝደሊ ዘሎ ንሱ ነቲ ኩናት ክገብር ከሎ ብገለ ገይሩ ናብቲ ኩናት ክእትዎም ስለዚ ወይ እውን እቲ ፀገም እናተበላሸወ እንድሕሪ ከይዱ ናብኣታቶም ክገድፋ እዩ ዝደሊ ዘሎ this is always what they do ነቲ ኩነታት ነቲ ፀገም ይጅምርዎ ኣብ ድሓር ግን ዓኻ ገዲፎምካ ይኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ኤውሮፓውያን ቅድሚ ሕጂ እንተደይ ተማሂሮም ሕጂ ተማሂሮም ዘለዉ እቲ ጉዳይ ምክንያቱ ንኣታቶም ከዋፅኦም ዝኽእል ጉዳይ ክኸውን ከም ዘይክእል ኢና ንርኢ ዘለና ንሳቶም እዛ ጉዳይ እዚኣ ቀዳማይ ነገር ቁጠቦምን ፀገማቶምን ካሊእ እዩ ዘሎ ሰቶም so they have no reason ኣብዚ ቦታ ዝመፅኦም ዝኾነ ነገር ክረኽብሉ ዝኽእሉ ክንምንታይ ይፀርፎም ኣሎ ክንምንታይ የዳኽሞም ኣሎ ንኣታቶም ዘዋፅኦም ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ንኣታቶም ኣብ ሽግሪ እትዩ ጉሒፉ ክገድፎም ዝደሊ እዩ in the region. And then there's the moment where the kicker, I guess, where he basically says, the Hormuz Strait, not my problem. Good luck, everyone else. You need to deal with that. He's claiming that American energy demand does not rely on the Hormuz Strait. Partially true. Yes, America is self-sufficient with its own oil, its own gas reserves, but only partially true. And when the rest of the world is suffering economically, America obviously suffers as well. So I guess in summary, I think critics of President Trump will see this as him saying, I'm off now, guys. Good luck. Over to you. He's broken it and he's not prepared to fix it. He's leaving it to everyone else. We are كم نريد لنا نبحكي ناتو كابز قدايزي نابي خديوم دحريلكا the problem is going to go even deeper bigger تسقم ناتو نعبي نرغودي نسفحي يخي زخل زخا انتي زفتر زلو امونغو امريكان ايروبان زلو متأممان كم معلتنا معلتي إنه ودغة يخيد كم زلوا يزنقر كم معلتنا. This is America, and every day America is finding itself increasingly alone, even among its closest friends. The U.S. wants NATO countries to do more militarily. Those same countries want the war to end. So is the U.S. losing its influence among its closest allies? Well, I'll be back later in the show. And Theresa Bow out on the table to Europe as it tries to win the war with Iran. The US president's latest strategy is demanding his European allies send backup. Strangled by the Iranian shutdown of the Strait of Hormuz, he wants a fleet of warships from his alliance friends to help free the backlog of oil and cargo that passes through the vital route. It's a route important not just to America, but to Europe as well. Responsible for 1/5 of all global oil traffic, the Strait has been a lifeline of supply for Europe since Russia's invasion of Ukraine. Before another energy crisis has even had time to develop, a fracturing እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኤውሮፓ ቀዳማይ ሽግር ካልኣይ ሽግር እናበዝሐ ይመፅኦም ስለ ዘሎ
ኣብቲ ናይ ዩክሬንን ናይ ካልእ ፀገም ከይፈትሑ ከለዉ ኣብ ካልእ ሽግራት እዮም ኣብ መንቀራቅሮ ክኣትዉ ድሌት የብሎምን ስለዚ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ፀቕጢ ድማ ንዓታቶም ንቅድሚት ከይከዱ ዓፅዩ ሒዝዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ በቲ ዝገብሮ ዘሎ ፀቕጢ ድማ ነዞም ቀረባ ዝነበሩ መሻርክቱ እንኮላይ እናኸሰሮ ይኸይድ ኣሎ ግን ብትክክል ከይደልዮም ድዩ ኣብ ካልእ ግዜ እኮ ናትኩም ሓገዝ አይደለን ኢሉ ተዛሪቦም ነይሩ States and its European friends may pose a more imminent threat. But we don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. I was very surprised with the United Kingdom. We've been with you. You're our oldest ally. And we spend a lot of money on, NATO and all. ኖርማል እኮ ኣይንደልየኩምን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ግን ዝሓቶም ከዓ ክሕግዙና ይኽእሉ ዳ ይክእሉ ንኽፈልጥ ደልየ ክፍትሾም ደልየ ኣብ ሕማቅ ግዜስ ምሳና ክኾኑ ይኽእሉ ዶ እዩ ዝብል ዘሎ things to protect you. But any pressure to join the conflict directly is not working with European allies. While taking the necessary action to defend ourselves and our allies, we will not be drawn into the wider war. This is not Europe's war. Nobody wants to go actively in this war. Like the United States and Israel, we want to see an end to Iran's nuclear and missile programs. But we will not take part in this war. We have said this from day one. All right, let's go to our White House. ስለዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም መራሕቲ ኤውሮጳ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብዚኣ ኩናት እዚኣ ኢዶም ክእትዉ ከም ዘይደልዩን ኣብታ ኩናት እያ ንክሳተፉ ሸውሃት ከም ዘይብሎም ደጋጊሞም ነጊሮም ኣለዉ ኤውሮጳውያን ካልእ ኩናት ኣለዎም ካብኡ ክወፁ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እምበር ናብኡ ክምለሱ ኣብ ካልእ ኩናታት እዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ እውን ድሮት እንድዩ ግን ኣብዚኣ ኩናት እዚኣ ግን ከንኣቱ ኣይንደልን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ሓደ ዕብይ ዝበለ ጎቦ እናተፈጠረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ዘለዎም ዝምድና እቲ ኔቶ ዝበሃል ክወድቕ እንድሕር ኮይኑ ኣብዛ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ክወድቕ ዝኽእል ሓደ ካብቲ ፈተና ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ድማ እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ኤውሮጳውያን ካብቲ ክብልዎ ዝቆነዩ ተመሊሶም ዝኾነ ይኹን ካልእ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ካልእ መንገዲ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ኢሎም ኣብ ዝመለሱሉ እዩ ተመሊሱ ፈራሃት ኣበይ ነርኩም እዮም እጂ ትብሉኒ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሕራይ ኢልካዮ ወዮ እምቢ ኢልካዮ ወዮ ብኩሉ ይሽግር ኮይኑዎም ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ ዘለኩም ከማን ከይከትኩ ከለኹ መራሕቲ ኤውሮጳሲ ብሓደ ኮይኖም ቁሩብ ናብቲ ኩናት ክሰምሩ ከም ዝደልዩ መልሲ ሂቦም ነይሮም እዮም ዝረኣዩ What else do we have here? There's a lot on this map, okay? These are the targets of energy on behalf of Israel, Saudi Arabia. Look at this. There's a missile aimed at Haifa yesterday. Went after a refinery in Kuwait, Qatar, the ones that were able to fit on the map. So you got 7 nations right now that signed that document yesterday. They appear to have a partial commitment on behalf of the U.S. and Israel. We'll see where that relationship goes. ስለዚ እዞም ሸውዓተ ሃገራት ንሳቶም ድማ ዩኬ ፍራንስ ጀርመኒ ጣልያን ኔዘርላንድስ ጃፓንን ካናዳ ብሓደ ኮይኖም ሓደ ነቲ ጉዳይ ናይ ሓርሙዝ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ጌርካ መፍትሒ ንምርካብ ተበግሶ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ መግለፂ ውፅኦም ነይሮም እዮም ብሓደ ስለዚ ነዚ ገይሮም ከለዉ ፈራሓት ኣበይ ነርኩም ኢኹም እምቢልኩም ነርኩም ሕጂ ትምለሱ ዘለኹም ኪዳይ እንደልየኩም ኢና ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ብፓብሊክ ማለት እዩ ብምስጢር ዘይኮነ ኣብ ደገ አዋሪድዎም አለ ማለት እዩ እንታይ ዳይት ኔክስት ከምዚ ኢሎም ተፈላለዮም ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገብሩ Retired Vice Admiral Mark Fox, former Deputy Commander of CENTCOM, is with me now, and sir, great to have you on. Thank you for your time. What would you say, what does it take to solve this military issue now, sir? Well, our special operators came up with an alliteration of find, fix, finish. Find the target, fix it, and then finish it. So the first part of that equation is you need to have what I would refer to as a godlike awareness of what's going on. You got to have an absolute 24/7, 365 absolute awareness of where things are and what's moving. That's the find. The fix is you want to make sure that you're going after a legitimate target. ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነቲ ከስጎም ዝኽእል ደሊኻ ረኺብካ ብምድምሳስ ንዑ እናዳኸምካ ምኻድ እዩ ኣብቲ መስርሕቲ ኢና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ወሽመጥ ሃርሙዝ ክህሉ ዝኽእል ንዝበልዎ ክድምስሱ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ቨሪ ቨሪ ኤክስፐንሲቭ ኦፕሬሽን ብኩሉ መንገዲ ክቡር ግን በዚ መንገዲ ጥራይ ከዓ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ከም ዘየለ ድማ መብዛሕትኦም ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኔክስት ስቴፕ ናቶም እንታይ ክገብር ክእል ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከለኹ ትሪእዎ ኢኹም እዚ ኣድሚራል ዝነበረ እዩ ስለዚ the next step እንታይ ክገብር ክእል ትብል ሕቶ ክሓቶ እዩ ኣብዚ ንዓ ክንሰምዕ ምክንያቱ I think that's pretty much እንታይ ኦፕሽንስ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ ንዝብል ክንርኢ ከለና We have not talked about the Apache of the Warhawk until yesterday and again today, and you just heard, the details on that. You know it as well as anyone. But there could be hundreds
of targets in the Strait of Hormuz. I mean, we could be at it for a while, sir. Yeah, this will take time. This is not a simple problem, but it is a solvable military problem. They are not producing more weapons. And in fact, we are destroying the places where the weapons. ስለዚህ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሬዳ ሓተሎ እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእል እዩ ዝነግሮ ዘሎ እዚ ኣማይት ዕላማታት ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእልን ግዜ ክወስድ ዝኽእልን ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ችግር ከም ዘይኮነን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤግዛክትሊ እታ ኔክስት ቶፒክ ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለዉ ንሳ ድማ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ብቐሊሉ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ሶ at the end of the day ንሳቶም ኣብ ኢዶም መፍትሒ የብሎምን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ግዜ የብሉ ነቲ ግዜ ክወስድ ተኮይኑ ሚድተርምስ ዝበሃል ይመፅእ ኣሎ ኦልሬዲ ፖፑላሪቲ ናቱ እንዳጓሓፋት እዩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣዝዩ ተፀሊዩ ዘሎ እቲ ኩናት ድሮ ቃንዛ ክፈጥር ጀሚሩ ኣሎ ናይ ቁጠባ ቃንዛ ናይ ሞት ቃንዛ እተን ጎረባብቲ ዝበሃል እተን መሻርክቲ ዝበሃል ሃገራት ዓረብ ይደምያ እየን ዘለዋ ይደምያ ቃል በቃሉ ብቁጠባ ይደምያ ትሕቲ ቅርፂ ናተን ይደሚ ህዝበን ይደሚ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እየን ዝሓልፋ ዘለዋ ኣሜሪካውያን ድማ ነዚ ኩናት እዚ ብመሰረቱ ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ ኣብዚ ስምዑ እቲ ውርደት ናይ ኣሜሪካ Pete Hegseth here talking about a little bit of the funding of the Iranian country. Let's take a listen here. That's why you had millions of Iranians protesting because they felt like their condition quality of life didn't match what it could be or should be. And what was the Iranian state? There's a reason we call Iran the #1 state sponsor of terrorism because they took the money they make and they invested in tunnels and they invested in missiles and they invested in launchers and UAV, $200 billion. I think that. እዚ ሰብ እዚ ፍጹም ሰልፍ አዌርነስ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ፀገም ዝኾነ ሰብ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እስከ መሲልኩም ህዝቢ ኢራን ስለምንታይ ድዩ ነቲ መንግስቲ ኢራን ፀኒዕዎ ዘሎ ኢልዎም ነቲ ህዝቢ ክእምን ኢሉ እኮ ምክንያቱ ነቲ ዝርከቡ ገንዘብ ወሲዱ ኣብ ሚሳይላትን ኣብ ኣንደርግራውንድ ምኹዓትን ሰራዊት ኣብ ምምልማላትን ኒውክለር ኣብ ምምዕባልን እዩ ዝጥቀመሉ ነይሩ ኣክንዲ ነቲ ህዝቡ ዝዕንግልን ቁጠባ ዝዕርን ቦገይሩ ድማ ቁጠባ ናይ ሃገሩ ክንዲ ዘማዕብል ስለምንታይ ከም ይገብር ነይሩ እንተሪልካ ድማ ንስኻ ከይትድብድቦ እዩ ትመልሲ ኣሜሪካ ነዛ ሕጂ ዝገብርዋ ዘሎ ከይገብርዎ እዮም ዝዳለው ነይሮም ትሕቲ መሬት መዓት ገንዘብ ጎቦታት ናብ ኳዓቱ ዝገብሩ ዝነበሩ ሓደ መዓልቲ መፂኹም ክድብድቦም ምዃንኩምን ድሕሪት ክትመልስዎም ምዃንኩም ስለዝፈልጥ ሰብ ልዕሊ ዓቕማ ውትድርና ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ብሰንኪ ኣሜሪካ እዩ ብሰንኪኹም እዩ እታ ዘረባ ግን ኣሜሪካውያን እንታይ ኢሎም ኣብ ግምጣል እዮም ዝርድዋ ዘለዉ ኢራን ኩናት ክመፅኦም ስለ ዝኽእል ሓደጋ ክመፅኦም ስለ ዝኽእል ሃገሮም ከፍርስ ዝደሊ ፀላኢ ስለ ዘሎ ዝርከቡ ገንዘብ ብእገዳን ብገለን ተዓፅዮም ከለዉ ነፍሶም ክከላኸሉ ዝሃንፅዎ ዝነበረ እዩ ንስኻ ኸዳ እታ ክትገብር ዝኽእሉ ሚሳይላት ትሰርሕ ኣለኻ ንኻልኦት ንኽትዕምፅ ናይ ካልእ ክትምዝምዝ ናይ ካልእ ክትሰርቕ ኤግዛክትሊ ኢትስ ጀስት ዲ ኦፖዚት ሰብ ንነፍሱ ክከላኸል ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ዝርከቡ ገንዘብ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኣቢሉ ኣብ ዝርከቡ ገንዘብ ድማ ናፅዋርን ንኻልእን ንሰራዊት እናመገበ ይኸይድ ኣሎ ክበሃል ከሎ ደስ ኢልዎ ወይ ፋሽን ኮይኑ ይኮነ ዳዳ ፀላኢ ስለ ዘለዎ ክወራ ዝደሊ ነቲ ሃገር ክወዛ ዝደሊ ስለ ዘሎ ከይፈተኻ ትገብሮ ነገር እዩ ከይፈተኻ ብግምጣሉ እቲ ክወረካ ዝደሊ ዘሎ ናይ እንዳማቱ ንብረት ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ መን እቲ የገኛ መን እቲ ክንቀፍ ፅረፍ ዝግብኦ ክዋረድ ዝግብኦ እቲ ናይ እንዳማቱ ነገር ሰላም ንዘሎ ከፍርስ ዘይናቱ ክወስድ ክሰርቕ ክዘምት ኢሉ ዝመፀካ ዘሎ ንሱ እዩ ትቐንዲ ክሓፍረሉን ክዋረደሉን ዝግባእ ግን እዚኣቶም ብግምጣሉ እዮም ዘንብብዎ ግን ህዝቢ ኣሜሪካ launchers and UAV, $200 billion. I think that number could. ነቲ ክፀርፀኒ ግምጥል ኢሉ ድማ 200 ቢልዮን ገንዘብ የድልየና ኣሎ ንሕማቃት ሰባት ንምቕታል ገንዘብ የድልየካ 200 ቢልዮን ተወሳኺ ገንዘብ ባጀት ክዋሃበና ኣሎ ነቲ ናይ ኢራን ኩናት ንክንቀፅሎ እዩ ዝብል ዘሎ obviously it takes money to kill bad guys. So we're going back to Congress and our folks there to ensure that we're properly funded for what's been done, for what we may have to do in the future. Incredible. Incredible lack of self-awareness there. $200 billion. That tells you what they think is coming. That's exactly that is your indication they are preparing for a long drawn out war at this point. They're asking Congress right now for an additional $200 billion. Yes. And I think I saw some ህዝቢ ኣሜሪካ እዚኣ ትስምዖ ዘላ ተወሳኺ 200 ቢልዮን ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካን ህዝቢ ኣሜሪካ የውፅኡን እዮም ብ200 ቢልዮን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ትፈልጡ ዶ ብ20 ቢልዮን ካብ ግደፉ 200 ብ20 ቢልዮን ዝኾነ ኣሜሪካዊ ኣብ ደገ ከም ዘይሓድር ገብሮ ይኽእሉ እዮም ሆምለስነስ ብ20 ቢልዮን ክፍውስዎ ይኽእሉ እዮም ኩሉ ፀገማት ናይ ኣሜሪካ መብዛሕትኡ ፀገማት ናይ ኣሜሪካ በዚ 200 ቢልዮን ክዕርይዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ህዝቢ ንምዕንጋል እዚ ገንዘብ እዚ ብዙሕ ይሰርሓልካ ኣብ ውግእ ግን ጥቕሚ የብሉ ኣብ ውግእ ጥቕሚ የብሉ ንመዓልቲ 1.5 ቢልዮን የጥፍሉ 1.5 ቢልዮን ዓብ ፕሮጀክት ናይ ፅርግያ ወይ መንገዲ ባቡር ክገብር ዝኽእል ገንዘብ እዩ they don't do that እሱ ይገብሩን እዮም
ንምንታይ ንውግእ ጥራይ ገንዘብ ዘለዎ ስለዚ መን እዩ እቲ ሕማቅ መንገዲ ሒዙ ዘሎ ክሓፍርን ክዋረድን ዝግብኦ መን እዩ look at this ክሳዕ ክንደይ እቲ ህዝቢ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ኣሜሪካዊ ክሳዕ ክንደይ ተበፂሕዎ ከም ዘሎ በታ ኣካይዳ ናይቲ መንግስትና That's yesterday. That's more than we sent to Ukraine in 4 years of that war. Just for perspective, like this is a massive amount of money. And he says that that number could move. It's not moving down. The only direction it's going to move is up. I actually saw Lauren Boebert this morning saying that she's a no on the additional war funding. So, she then got further pressed. Oh, well, do you think that this war should continue? And she's like, that's up to Trump. So she kind of defers on that point, but at least is saying, $200 billion. I don't think I'm voting for that. But the lack of self-awareness here of Hegseth within minutes of each other saying that the reason Iran is the #1 state sponsor of terror is because they take their money and they spend it on missiles. And then moments later, asking Congress for $200 billion for missiles, taking our money and spending on missiles for starting World War III and bombing little girls in grade school. Pretty astonishing. And, the American public is so propagandized that I think most people won't even really notice that. It's like it's different when Iran. My goodness. I mean, ነዚኦም ሰምዕ ሰብ ብዙሕ ስለ ዘሎ ተስፋ ትገብር ቁርብ ምክንያቱ እዚ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ደም ዘይብሉ መንግስቲ እዩ ደም የብሉ እቲ መንግስቲ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምርጫ ክመፅእ ከሎ ቢልዮናት ገንዘብ ናትና ንዩክሬን ንህብ ነርና 3 ዓመት 4 ዓመት ቢልዮን ገንዘብ ቢልዮን ስብል ነይሩ ኣብ 4 ዓመት ክዱ ሃያቡን ዩክሬን እሶ እቲ ናይ ዩክሬን ኩናት ኣዝዩ ዝንቀፍን ውርደትን ንብሎ ዝነበርናዮ ኣብ 4 ዓመት 5 ዓመት ክንዱ ገንዘብ ኣይሃቡን ኣሎ by the way ናይ ዩክሬን ወታደራት ነቲ ናይ ውግእ ናይ ኣሜሪካ ክዕዘቡ ኢሎም ነቲ ናይ ድሮናት ነተን ሻሂድ ድሮናት ከኣሊሎም ኢሎም ምስ መፁ በቃ ተገሪሞም እዮም ዘለዉ ኢሎሞ ምክንያቱ ኣጠቃቅማ ናይ ሚሳይላት ምስ ረኣይዎም ተገሪሞም አንታ እዚኦም እንዳይዋጉ ይኮኑ ዘለዉ ጥፍዓት እዩ ኢሎሞ እዚ ኩናት ኣይፈልጡን እዮም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ውግእ ኣይፈልጡን ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ምክንያቱ ገንዘብ ዘቃፀል እዚ ኢሎም እናራናየ ገንዘብ ይቃፀል ኣለ ኢሎም ሓንቲ ከይረኣዩ ክንዲ ምንታይ ትኩሱ ኢሎሞ ዩክሬን ነቲ ዝኸፈ ኩናት ዝፈልጡ ዘለዉ ህዝቢ እዮም ሰራዊት ናቶም ዝሓየለ ኣብ ዓለም ናይ ራሽያ ተሓይሉ ካብ እምበር ዝሓየለ ባይታ ዝተፈተነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ናይ ምዕቡል ዓለም ሰራዊት ዝበሃል ናይ ዩክሬን they already know exactly ከመይ ጌርካ ትንቀሳቀስ ስለዚ ተገሪሞም እዮም ዘሎ በቲ ኩናት ዝግበር ዘሎ ኢሎም ተመሊሱ ድማ ከይሓፈረ ገንዘብና ወሲዱ 200 ቢልዮን ዝኣክል ክቅፅል ይኽእል ክቅየር እዩ ማለት ሙቪንግ ፓርቲ ንታሕቲ ገፁ ክወርድ ኣይኮነን ክውስኽ እዩ ምክንያቱ ኩናት መዓልቲ እናቐፀለ ከይድ ስለ ዘሎ ድሕሪ እዛ 200 ቢልዮን ቅድሚ 3 መዓልቲ 100 ቢልዮን ትባል ነይራ ሕጂ ናብ 200 ቢልዮን ሰጊራ ኣላ maybe ድሕሪ 5 መዓልቲ ናብ 300 ቢልዮን ክትከይድ it's going to be a shocking number ነዚ ድማ እቲ ባይታ ናይ ኣሜሪካ ኣፕሩቭ ክገብረ እዩ ክንዲ ምንታይ ናይ ኩናት addicted ዝኾነ ስርዓት ከም ዘለዎም በዚኻ ትፈልጥ and these are the people ብዛዕባ ሰላምን ርቃትን ዓለም ክምህርዋ ዘልዮም ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ምስቲ ካልእ ዘለዎ ሽግራትን ፀገማትን ነዚ ነገር እዚ እውን ኣስተውዒሉ ክፈልጦ ዝኽእል ኣይኮነን ይብሉ ለከደስ ኣሜን ናይ ኩናት ጥራይ እዛ ሃገር እዚኣ ካልእ ቁም ነገር ኣይትፈልጥን እያ ኣብ ካልእ ከይዳ ሃገራት ክትዕኑ ሃገራት ከተፍርስ እንተደይ ኮይኑ ቁም ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ይኮነን ኣብ ክንዱ ድማ እዚ ድዑል ካመሪፆም ኣለው እዚ ድዑል ካዚ ግዱስ ኣይኮነን ዋላ ባግ ትበል ካልኣይ ግዜ ክምረፅ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ማለት እየ ንሱ ስልጣኑ ክገብር እዩ ሃብቱ ከብል እዩ and ናይ ብሓቂ ናይ ኢራን ይሕዝን እዩ በጃ ትኸውን ዘላ ግን ዝግበር ካየለ ሬዝ ወረዲ is ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ያሳተን እውን ኣማራፂ የብሎም ፈትዮም ዘለዉ ኩናት ኣይኮነን ብሓቂ ዝሕዝንን ዘተሓሳስብን እዩ ግዜ ግን ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢና ፅኢልካ ኢኻ ክተብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ካልእ ክፋል ናይቲ ቁጠባዊ ዳይሬክሽን ናይቲ ኩናት ወታደራዊ ኩነታት ናይቲ ኩናት ኩሉ ክንሕብረኩም ክንፍትን ኢና ንሕጂ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ክኾኑ ክብለኩም ይደሊ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፁ መንገዲ